jotono khlomo ke tini chini media friend rono phono bari khapang khachong maya phaipiu tini chong বিশেষ ke chini Kanchanpur IPP Vibhagীয় Committee bekiye ke ha press meet ma phaipi ha maming ke nya laithana 18 tarik 10 March 2021 সোমবারও ke ha tipramotha partiraw oskampo chini 16 tarik ni joining program no naye ke ha fake news ba fake joining program se hiye ke ha ke ni no laye bro abodi ke saman bo pando ke ha chini boim thaima tomon bo pando brono kau philhen hiye ke ha chini press meet tinio ma phe ke ang boro bises ke sanchung chong IPFT raw rai saman chin tinin jorabo কোনো কাউফি সায়ে সামন্তায়ে বগবেমাম থাইমানো তয়ে সেচং সামন্তাও এবং কাউক বইনো সায়ে সেচং সামন্তা আখিমবা ইয়া বিশেষ খাং সানচু বারনি ইয়ানি প্রেস মিট খেমকে বারকে মামিংকে লাই থনে মাস বাই তব চলে তোমা মাস হচং লাগাতর এই চিনি কাঞ্চনপুর সাত ডিভিজন পার্টাই 15 ন হামিয়াও ইয়ে ফাইনে রনো চং ইয়াচাও সয়ালাও বাং মাচাগো আবনা মেনশন খেনাই लाइट होनाय 13 तारिख 9 मार्च 2021 दाइनसरा एडिसि बिलिक्सो आरो तिप्रामथा नियाव कार्य 20 फैमिली 54 भोटार्स फै क्याबो निमथाका लाइट होनाय 22 तारिख 9 मार्च 2021 आनंद बाजारो केहाचिनि बाजार मिसिल आरो तिक्समा एडिसि बिलिक्स नि फाइफनाका 8 फैमिली 18 भोटार्स क्याबो नखयत्रे फाइफनाका लाइट होनाय 29 तारिख 9 मार्च 2021 केचेने दक्षिण दसदा एडिसि बिलिक्सो आबरो 63 फैमिली 185 भोटार्स क्याबनी फाइफनाका लाइट होनाय उत्तर दसदा एडिसि बिलिक्सो 7 तारिख 10 मार्च 2021 8 फैमिली 20 भोटार्स फैयो क्याबन खुये उचा फाइफिहा लाइट होनाय 10 तारिख 10 मार्च 2021 कांग्राई एडिसि बिलिक्सो 73 फैमिली 195 भोटार्स इनके आबनी फाइफिहा लाइट होनाय 14 तारिख तिक्समा एडिसि बिलिक्सो 7 फैमिली 18 भोटार्स इनके आबनी लास्ट इयाखि फुओ चेनि खाकसा एडिसि बिलिक्सो 16 तारिख 10 मार्च 2021 16 फैमिली 53 भोटार्स जेचु लगातार लाइट होनाय मास बाय बो मास चले तो मासो चीनी टोटल चोम बेंग पार्टी नि सामु टाउन तो नहीं रोनो चीनी पार्टी IPFT नि नहीं मुनो हमें ये फैने रोनो ला समो टोटल 195 फैमिली इनके 543 भोटार्स जों लास्ट होये तो आबनो नाइनो ये ए चीनी कांचनपुर सात डिवीजन जे तिप्रामा था पार्टी ये टाउन तो नहीं जे लीडर्स रो आसु दिन साल तिप्रामा थाया कार्य IPFT नि सेपरेट स्टेट नि डिमांड न हम ये फैने रोनो नायें खाक्रु ये एबो चले पार्टी बाय थाने हा आखिम ए ब्राउन साखाव चम काउफी साने नाव एवं जनगण न काउफी सायाके एवं विभ्रांत खियाके चलेत्रे संगठन क्राउके खाये राजनीति टाउन माने सुजुग माय यान थाने हाये वाइन समबाय ब्राउ इया 18 तारिख 10 मार्च 2021 सोमवार केहा प्रेस मीट खिये जिनसा कामा साजे IPFT राव लाइथने 16 तारिख 10 मार्च 2021 खाकसा एडिसि बिलिक्सो 16 परिवार इनके 53 भोटार्स ब्राउ सरेंडर लामी हिमले आबले काउफिसे आबले केहा फेक से आरिन सामनो तिनि चों पार्टी IPFT बंये काउमा फिफ्लेमसे आर के मांबरो सानचों विशेष के चिनी पार्टी IPFT थियो कुनु फेक रे तानारो बो तिनि डोंगर टीवी चैनल इनके स्रांचती टीवी चैनल इनके त्रे यूट्यूब चैनल दियो तिनि चिनी प्रेस मीट नि कक मानो जे नाइ तो नेरो स्ट्राइक के ननाय एवं लाई थनायो जे चिन सरेंडर लाथियो आबो जनता दिया याने हा आंले आरो ले क्रुय आरि हिय बं इयाव जे काउ सामो बिन खुन दियो खनो तिनि काउ नानाय चिनि बो प्रेस मीट नि माध्यम बयनो इनके बिनि मुं क्रुय आप्रतमन लासियमी एवं लासिये चिनि मुं लासिये सरेंडर रियमनि आरि सामो आबो बं तिनियो स्ट्राइक के मासा खैनाय एवं नारो नंनाय दाउस्रा हानिमसि आखेम ये आंबरो त्रे महा विशेष के सानचु ब्राउ चोना से
chung basu buk bimam themano to ye samungtang tomono se fake ye jonogon no bulbuja buji kherin chungke asol fake spo samungtang tong abonam chinman bo pando ang jonogon sakao sanju fake samungtang le naiding hin ang keha evidence phone laithone 4 तारिख 10 मास 2021 राइमा वैली हिनमा केहा जागा आबरो तिप्राम थारो सरेंडर लामी बमा पार्टी कार्य जमा फाइनाइ के 24 फैमिली आबरो ब्राउ रिमो के बो 460 भोटार सिन दियो इनके जदियो चुम फेक हिनमा जिनिस न काउ साके बडी खिनमा रनो से चुम फेक हि सामयो अदरवाइज चुम आप्रतमनि फेक हि सामया इनके त्रे महा इयानि जे प्रेस मीडिया जिनि साकाव विशेष के सामो एमन काउ सामो नाहा जे आंगारे के नायसोये एमन खाव अफसोस के नमा तोहा मामी इनके पार्टी चुम जेबा पार्टी फोनो खेले जस जान हाम आधा के नेशनल पार्टी के नहीं तो आधा के रीजनल पार्टी के नहीं तो जान जाने पार्टी ने आइडियोलॉजी जुदा किंतु आरिन फोन नहीं मोले जान जाने आइडियोलॉजी बाय जान जाने जनगण ब्रेके यु रीति न नाय ब्रेके सुविधा रि नाय एवं ता ओक्रे तो मन ब्रेके 20 का ती फै नाय अब देखिन मा स्प्लोक ने माने उद्देश्य एवं लक्ष्य तो से जान जाने पार्टी कियो एवं लीडर संगे सामंत आरिन फोन लीडर सोनिम सिंपो बोनो अधिकार एवं बन कर्तव्य अधिकार लगे लगे कर्तव्य तो नै न माम के फंडामेंटल राइट आरिन ये के हा संविधान रिमा तो के फंडामेंटल ड्यूटीज ये के हा रिमा तो आबनो बचो फॉलो खेने न विशेष के इयानि प्रेस मीडिया के हा चिनि ऑनरेबल सब जोनल नि चेयरमैन श्री रोनेन्द्र रिया बुंजे सामा एमन काउस हा जे चिनि साइड नम विधानसभा केंद्र नि एमएलए चिनि ब्रह्मनाव सरप्रेम कुमार यावना एमन काउस हामे जाहाते हिंसा जनत नि सारावत्रे महपक्रे एवं सावकाते काउस हामु नि सारावत्रे महपक्रे इनके लीडर संगे सामुताव तो नेरम सागावपो चों बोनो सानचु नोम लीडर खेन माने अधिकार तो नखियो आबो लीडर के मनि लगे लगे निने कर्तव्य फोटो बानि ड्यूटीज फोटो लीडर हम साकाव मान सम्मान दिने चों नाव बं जे कोनो सामु फोटाव तो तिप्राम थाबो ताउन तो आईपीएफटी फोटाव तो बीजेपी फोटाव तो एनी कांग्रेस फोटाव तो एनी पॉलिटिकल पार्टीज ताउन तो आरो लीडर हम साकाव के मान सम्मान तो जेमन इ चोनो पार्लियामेंट रो चिनि श्री राहुल गांधी बम्बाई चिनि बर्तमान एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ब्राउ एमन बाताबाती सालाय तो देबी सुनाय तो आरिंप केहा मान सम्मान दिए से ब्राउ काउसो मान सम्मान साराव कोनो काउस हाया आखे मन यावो आं नायनोमि चिनि ब्रह्मनाव चिनि प्रणेन्द्र रिया सब जोनल चेयरमैन एमएलए नि साकाव एमन माहिनाय सांसले तोला ब्रनो काउ सामदिकिए एमन तुच्छ ब्रनो काउ सामदिकिए आवदिके काउ सामनानि आकेमो एबोदि खिनमा सामुताय तनाय एवं बोदि खिनमा रिस्पेक्ट जिनिस माबुक्रे कि लीडर संगे सामुताव तनाय साकाव आं आइनि पार्टी नि बा व्यक्तिगत नि निंदा जानाव आरकेमो या आं त्रे सानजुफि उपरव एमन बोआरो काउ साकुयन हारिहा आईपीएफटी राव ब्राउ एडिशनो बुफाइनि नायनि आईपीएफटी राव एडिशनि डेवलपमेंट सामुनो कासोनि नायनि आईपीएफटी राव बोदिखे सामुताव ब्रेके ग्रेटर चिनि त्रिपुरालैंड ब्रेके मायने ग्रेटर त्रिपुरालैंड ब्रेके मायने आबुदि रावके ब्राउ सावरो के आईपीएफटी कोनो दिनवा एडिशनो बुफाइनि नाया आईपीएफटी 2009 आचे तिनिन जराव ए एडिशनि पावर क्रुइमन न नायनु एनो इनके एडिशियो पावर प्लुंके तिनके चुंकमाव नेनो आबुदि मा नाही एसे तिने चों एडिसी 6 schedule एरिया न चों सेपारेट स्टेट नाव आरे हिए चों साये तो इनके चों एडिशनि पावर क्रुइम तिनि ओ सिफाइमिया चोंबो अनेक बছর काउंचे सिफाइम पांदा से एडिशनो चों सेपारेट स्टेट नामने नाव हिए सातने रखसे आखेमो ए एडिशनि पावर न चों क्रोइ खिहानिमा एडिशनि डेवलपमेंट चों कासोतिनमा आबुदिखिमा आईपीएफटी ने पार्टी थियो कुनु आबुदिखिमा कल्चर एवं आबुदिखिमा जिनिस क्रोइ आरखेमो ए चिनि पार्टी आईपीएफटी थियो आबुदिखिमा कैरेक्टर क्रोइ आमो पांदाव से चिनि साकाव जे कुनु पार्टी पखेतो बदिखिमा काव जीवन फता साथो इनका अंतरे सानजुफि उपरव तिप्राम थारो जेमन विशेष करे जे
matang press meet khene ha chini honorable sub journal chairman Sri Pranendra Riam je kau sama chini MLA jekhane sekhane tao beraye chini khaksang ro phanya ki surrender lam ro pho around 2 lakh rinai colony thepa rinai toi su ya su rinai lama su rinai audi khene ma bauta badi kau saye kau saye jonogono loop dekhaye surrender lami hi samono angsisa kau phiklaini chopio chom IPF tiro abudi khinma jibon kau saye abudi khinma chomboro khaksam ADC village ni andaro je tongnai pa beraye songnai meyo media ro kono bere songnai meyo breke songnai mai chongya ki surrender lapuo angphuni somoyo bongbojama bason de riya chini honorable MLA bodikinma bom bason poriya ebong ব্যক্তিগত ongye kehabrok no saya 2 lakh rang rinai he chong saba saya ebong colony rinai hi chong saya sudo matro chong samayo abron siyo taon keha clusters namye bibinno department ni hoitiyo sujuk subida rinmani bo pando keha project bai kumatong abosi abole colony khongye cluster hi moke keha mthu mane mahane keha para khwa ba para khoni mileye abodi ma jagawo bibinno department ni hoitiyo subida rinma dabi dawarinma abon bo pando se sao kuno abo colony khongye inke aboro chong rang 2 lakh no hani rinai ari ye declare khema pokre abo nyawo no na tongko chin party ning khuni duyo keha ning ko po chong namakri ko ar khemo yabo je sajaye kau sanai ro chin party 15 sa kau budi ke sajaye kau saye party 15 no dongsoi bo nosto khin hin nainai ni sa kau po chong bodi khenema jahater bisko taung thungye tiniyo chong ninda jano inke antre sanjupiu borowa nya naiding him keha Hapin TV YouTube channel by keha Kok Tripura TV channel ni reporter ari hiya angsiyo abo bom emon reporter ongye emon basa sa jahater bom kau song tumpun somoya ang bing kau chikhe asu joram chimeyo je bole media ya bole reporter ya bole राजनीति नि लीडर से ना अरे ये इन चिमे में बासा बंग सामी देखे सामी बंग या प्रेस मीट किया खोसनिस काओ केहा ब्रोन सा काओ काउसुहा काउसुहा इयाके सरेंडर रिपो बा जॉइनिंग प्रोग्राम ना रोना मंग सुइसिया अमि हिया मबा आबो बा बुइदे काउफिदे आबो सुहा आबोले बुगबिनो अरे हिनो बोफोना सा केन आबोन लगियो लीडरलेस पोस्ट पो फाइपी इनके abo brasau MLA phayu BC chairman phayu ketre phayu are sake inke abrole leta peta neta de ar so bing kaw inke leta peta neta himoni meaning ma tongba bole ki ha bungle bole hinsa jonok bini basa se abo bole khamre ongye leader ongye samutangye birodi party ni neta rono batre te saun party kui bim party ni neta rono mohamya ebong nicely moni ki habasa se faida gini ar kembo ye media no saka pa ang sao media angke bongle bot side ni brosi sarma jan brosi chini india wa 4 pillar system to 4 pillar ke makma nene legislature executive judiciary and press media 4 pillars na mo india na chalon man ba panda abron insinyo press media pho ke haklai sinyo aw press media ni reporter se bodima kau sami ke ha neta ungye kau sami ar khembo ye ang bises ke sancho media rono phono bises ke abachini reporter romendro debora mano sancho no reporter ke reporter mate samuntandi inke no ke ha political ni pokhongye leader ungye kau sarongya no kau phungye habdi khenma biskango jahater taungtho इनके जोदियो बदिखन तो हांके चोई पेप्ति नोये आउदिखन मा मीडिया रंसा को निंदा जाने इनके बम मीडिया रन के हा सामुं तो ब्रह्म के हा अधिकार फो तो एवं ड्यूटी फो तो दायित्व फो तो ब्रन फो मीडिया रन सामुं माबा मीडिया रन सामुं के तथ्य कलेक्शन खेनेमा एवं इनफरमेशन कलेक्ट खेनेमा ब्रन सामुं के ब्रन सामुंले इनफरमेशन कलेक्ट खिये ब्रन सुनो नुने मासे ब्राउन सामु
आबरो जागो बो एमन बासा साहाजे कोर्ट नि जज रो जे राय रिदुई बा केहा पार्टी नि पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर रो दिके गाव सादिन मा बिनि आबो अधिकार तो तंगना आरिपो बिनि आबो दिकेन मा माहिनाय सामो बे कुनु मचांग के जे जागो अधिकार तो आबो जागो कर्तव्य तो के निजेन कर्तव्य नको पालन केने नाम फियो आरो बो yang बो गावबो विशेष के मासाव के तावा जों निया के लाई थानाय 16 तारिख अक्टोबर 2021 खाकसां एडिसि बिलिक्स चिनी सालका सुभाष नगर हिन्ना के हा जागाव जॉइनिंग प्रोग्राम लाथियो जां चिनी खाकसां एडिसि बिलिक्स तिनता पारानि त्रिपुरा थानी प्राइमारी कमिटी नि सेक्रेटारि जेबन त्रिपुरा थानी नाहि मुनो हामयावये एवं त्रिपुरा थानी जे डिमांड नबुं आसामायावये चिनी पार्टी पेक्टिनि सेफारिस्टिकनि डिमांड हामये फाइनाय चिनी अमफायन दानियल रियाम बुंनो इयाव जे प्रेस मीट खेये सामो बुंले त्रिपुरा थानब्रुया बुंलाय पेक्टिनि ब्रुसे आरो हि सामो कक मानो थाया थानि तिनि बो प्रेस नि माध्यम बाय बुं गाव फिख्लाय सापिनाय आमबो एबनो जराया पेरि sekarang jodoh no kak sama kau masau mereka bila tini press tini media rono bilang kapan kak sama ya peyo mai sike yang tinio sisa kau sane nangmon karon le bose ke mi akio je 16 tarik go chung joining program chung kheyo aini dol ang toye phayo je ang afu an Tripura mo thawo tungye ang aroni secretary bo primary committee ni ang abo secretary ungye ang phayo aroni ang be koino phayo himba kintu brang mi akio brang mahie brang abodi mano kau fiklai sa hinke bo Daniel le bole Tripura mo thani ruya skangtio IPFT se IPFT to se bo IPFT join dini bodike angno brau je mi akhi abo jonatari ang henai bung bodike ano kau sao ke abro mahinke brau jodi khathuya joto abono khathuya ke naim chumo jodi ke ang proman rimayo Tripura mo thani party office tawo je aro khata boi to abro fisai ne limayo abo jodi ang je Tripura mo thani ang phaimo aro aini je bo primary committee ang secretary sauma ang jodi kau fi samo saye ang jorongko nang filmongke ang bino kau fi samongke aro thangi ne limayo ke boron siang teisa samchumo kuma aboro je jonatari ang hianai jonatari ang hianai le bong aro mai homai sinya bini mula phola sinya mai singke jonatari ang hinete kachini parao tungo binu samo ke bong abono jonatari ang hiane se abotre ke bini mungno se bini mung hiye se bong bonlas imi hiye bong se cha ya ke bungno tre bo chini brom nang junior chairman boro se bungno bo Daniel ni logeyot bo ke Tripura mo thambuno tinang pai tha skangpu je brang asamo bo khaksang EDC village ni 1 number ward 2 number seat boroles kangpu Tripura mo thani je bro chini je mang Tripura mo tha tangpo meeting rokhe bodma kauma salayok mainke bo chini bo 1 number seat 2 number ward dole 1 number ward 2 number seat dole selection bai painai boro Tripura mo tha selection bai painai ye je asa ye tumo tauke je ain je abo Tripura mo thani je hogra tuimono khatung ya kiye brang je samutangmo greater Tripura le ni brang saimole kaham nongkna himpo abono brang tamo ma abo pura ke brang tio samu kroi mami brang abo samo brang no se no ya main ke hogra se phele mobile manglei mobile mtiok mangwe abo ang pa detail ang samtuya nang media tio apa si ada bo si pene pram pa si be bang ma to abono khatung ya uyese tinio mi ke 16 tari oka chung abo Tripura mo thano chung khatung ya abono khatung ya ye tini je IPFT no nije dimang le brang to ba saye tong mo pandaw se chung IPFT chung join khenai ye chung Tripura mo thani ungye chung IPFT chung join ri payo abono je mi akhio je samo ma mi yaw je press ni o samo ma abo jonatari yang mamale bong jonatari yang mamale treka jonata se abo jonata ya alpa bono rangi saye bono boboke sadi from ye rinai ke abo jonatari ang sane ke chini brom na chairman pronendori ang se bono bodike sadi ye thoiriyo mangmi anando bo anandori ang ke anandori ang ke bongke sawo rabar tang tui bole knabok na jaya sibosia bose aro nya ki chungje joining program ni mai nokorang no bung sasa khnawi bung saw joto nang media ni dia nang no samcho jot takuro nang je anandori ang mia ni je Tripura mo thani press mi khete anandori ang bung kau samang nai nei di
bong ni ja anandori yang hiri mo bong kramo ya himba abo anandori yang no ni pho tongsi yo aro IPFT ro je join kheti tongsi yo ye sadi he bong ni saye bono pho aso ke fil khau ye te mo bai se bra su khe bibran to ke je chung chung no je chung IPFT yo chung je juai ma chung hi phero ye thangmono brang khamre ke bra bono te pra mo thanos tong thane ha ye brang kimon khakaro sang brang bodi ke brang kau e jono mohanga ke saye thatam se Tako ni mukma Ai muke Jonathan Jonathan para ke not Subhas Nagar not Subhas Nagar Kakchang Subhas Nagar Kakchang itu sibilis ni ke tau nuno ke ha kau sung ni ma ke miawo je press meet do ni kau no tu ye bangma viral ha abo ha lai thanai sulo tari yo IPFT ni juni program bo nungno ari maning mu sing ye juni ri ma buk boide ai ni mama ke ano call ke ha aro MLA sung pai pu o ke ni ang sia ko man chai mung ke mama ke sui ha ni chao sui ha sui ke ano call ke ha bong ke ni sui ni ke ai le sui na ya ni ha ke ai ni parawati ke ha mu di ma Jonathan yang tongo bini msa muke pheji pha kintu anpo aro picture no ya mung ma se abo mung ma ke jang bo chodong phama ma bo dane la bo ai ni mung aro khusin pi to ke ai mung de ye a ke ha jokon ni press mi yo anu ha bola ang ya bola ata se pheji pa ta se ye aro chi ke ang sia ke abo IPFT ni juni program bo ni mu sing ma hamla abul nong ya abo ke ang aro suci haba ke ain mung ye ang ke chong ye aro press mi yo ang ke ha ke tau le abo nong ya hi si ha ke de tao ke ang ya hin sia na ke abul spo hi yo abo ke pheji pham sa mung ke ai mung di no Jonathan no bong pori yang no ne nang para khon da bole para khano no ko 1 kilometer ko sik chal ya ke abo miawo ke nung ke aboro ni mu sing mi hi je kau samo ke abole nung le kroyo hana akete aro le present le ang tong ya kroi mung wole tong hin no knao aro picture no mo ke ai picture kroi ke te ke ha ni mung di ken ma picture no ke bong yang ke chong la apo je IPFT ni jini program mo mung tong ma ni mu bai tha han Jonathan yang arpo abo ke nung ya double mung tong mung da bol mi asino ambai